Dobar dan! Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Anastasija Marđenović i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Ruska crkva je osnovala zasebnu eparhiju u Jermeniji. Odluku je doneo Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve. Na čelo Jerevansko-jermenske eparhije bit će arhijepiskop Klinski Leonid. Istovremeno, on će i dalje biti zamjenik predsjedavajućeg odeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije. Podsjetimo da je vrhovni patrijarh i katolikos svih Jermena Garegin II. Tokom nedavne posjete Moskvi izrazio nadu da će se u Jermeniji pojaviti predstavništvo Ruske pravoslavne crkve. U Podmoskovlju je otvoren 9. međunarodni festival pravoslavnih masovnih medija Vera i reč. Gosti festivala će obratiti pažnju na savremene formate širenja informacija. Program podrazumeva nekoliko praktičnih kurseva, radionicu Yandex Zen i nekoliko radionica za rad na društvenim mrežama Vkontaktje, Facebook i Odnoklasniki, radionicu upravljanja Instagram i TikTok nalogom. Govornici će biti predstavnici IT kompanije i vodeći stručnjaci u oblasti novih medija. U radu festivala učestvuju će predstavnici 177 eparhija Ruske pravoslavne crkve. To su saradnici u crkvenim preslužbama, novinari. U okruglim stolovima i zanimljivim diskusijama učestvujući i gosti iz Ukrajine, Belorusije, Moldavije, Srbije, Grčke, Libana, Crne Gore i Francuske. U okviru festivala bit će održan i sastanak sveštenika blogera. Festival će se završiti 22. oktobra, kada će se njegova svetost, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril, sastati sa učesnicima festivala u sali crkvenih sabora u hramu Hrista Spasitelja. Srpska pravoslavna crkva smatra da kosovska policija namjerno primjenjuje agresiju prema ljudima srpske nacionalnosti. Eparhija Raško-Prizrenska, koja se nalazi na teritoriji kraja, izrazila je zabrinutost zbog toga što policija koristi oružje i suzavac protiv Srba. Situacija na Kosovu i Metohiji naglo je eskalirala nakon što je policija nepriznatog Kosova izvršila specijalnu operaciju u severnom delu grada Kosovska Mitrovica, provalivši u nekoliko maloprodajnih objekata radi provere jezika dokumentacije. Stotine Srba koji žive u gradu počeli su da se okupljaju na mesto događaja, blokirajući kretanje kamiona i vatrogasnih vozila. Policija je upotrebila suzavac i šok bombe. U gradu Zvečanu u sredu su Kosovari otvorili vatru na Srbe koji protestuju. Jedna osoba je teško ranjena. Upotreba sile od strane albanske kosovske policije, posebno vatrenog oružja, predstavlja otvoreni akt agresije protiv građana na etničkoj osnovi i preti da izazove ogromnu nestabilnost. Eparhija najoštrije apeluje da se policijske snage hitno povuku jer situacija može dodatno da eskalira. Navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. – 2021. godine navršava se 280 godina od kada je ruska ekspedicija predvođena Vitosom Beringom i Aleksijem Čirikovom započela osvajanje Aljaske. Povodom ovog značajnog datuma u Rusiji je objavljena knjiga Pioniri Ruske Amerike, posvećena ruskim istraživačima, pionirima ove zemlje. Knjiga sadrži 6 biografskih eseja posvećenih onima koji su ostavili značajan trag u istoriji ovog kraja. Ruskom Kolumbu Grigoriju Šelihovu, prvom vladaru ruskih kolonija Aleksandru Baranovu, osnivaču naselja Ros u Kaliforniji Ivanu Kuskovu, autoru projekta Pripajanje Kalifornije Rusiji Dmitriju Zavališinu, istraživaču i putniku Lavrentiju Zagoskinu. Jedan esej posvećen je i svetom Inokentiju Venjaminovu, koji je bio misionar u Americi od 1824. godine. Prosvećivao je stanovnike Kamčatke, Aleutskih ostrva, Severne Amerike, krstio je hiljade ljudi, gradio hramove u kojima je osnivao škole i u njima sam učio decu. Masovno je sprovodio vakcinaciju protiv velikih boginja, što je omogućilo da se zaustavi epidemija ove zarazne bolesti kod autohtonih naroda. Sveti Inokentije je 1826. godine sastavio azbuku aleutskog jezika.
Hrišćanski univerzitet u Arizoni ocenio je uverenje 4 generacije Amerikanaca. Istraživače su zanimali milenijalci, generacije X, baby boomeri i generacije graditelje. Rezultati su pokazali da svega 26% predstavnika generacije X i svega 16% milenijalaca veruje da će nakon smrti otići na nebo samo zato što ispoveduju svoje grehe i prihvataju Isusa kao svog spasitelja. Istovremeno, skoro polovina baby boomera veruje da ih to čeka nakon smrti. Sociolozi su otkrili da mladi Amerikanci znatno češće nego prethodne 2 generacije doživljavaju horoskop kao vodič, a karmu kao životni princip. Smatraju da je obračunavanje sa drugima opravdano. Smatraju da je evolucija iznad stvaranja i da vlasništvo nad nekretninama doprinosi ekonomskoj nepravdi. Istraživači upozoravaju da stavovi i ponašanje mladih Amerikanaca, naročito milenijalaca, prete da promene verske parametre nacije do neprepoznatljivosti. Faktički, ova radikalna duhovna revolucija je iznedrila generaciju koja teže ka preispitivanju sveta bez Boga, Biblije i crkava, navodi se u istraživanju. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.